Puya Kolombakia Hastini Joto Lukorokno Khani Thungjak Tisibai जों थांनाय 27 तारिख अगस्त दिल्ली दरना सिनी गोजां पाइखा फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट बाय कबकजाक सानसानि दरना जों त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमांड कमिटीनि गई जों आ प्रोग्राम मानजोगैखा जों दिनै फिरकलाय सफायलायखा त्रिपुरा हास्टेव आमनि बागै जों दिनै ककथुम बान्दानि बिसिंथि चिनि हास्टेनि बरबाय जों गोरोंनानि बागै दिनै नरकबाय ककलामु फायखा दिनै जों दरना आसुकना नांमानि जों त्रिपुरालेण्ड दाबिनोतै आसुकलायमानि आमहाकिनो आरो प्राय अल इन्डियानि 22 टा राज्यनि बरफ फाय कुथुम लायखा दाबो साना थांगांखाय त्रिपुरालेण्ड बड'लेण्ड वंकखालेण्ड विदर्भ बुन्देलखंड सौराष्ट्र मिथिलिया आमहाय गोबांमा टोटाल 22 टा जरातै दाबो खाजाक दङ 22 टा कमिटी 22 टा राज्य कताल साननाय रंनि बिसिङाव जों आबरक बाय जतन जानि तामनि कारणे आलादा राज्य साननानै नां आबनतै आदरनानि प्रोग्राम जानि दाबिनो ककटि सालायखा जोंबो तिनि त्रिपुरानि दाबिनो जों त्रिपुरालेण्डनि दाबिनो जों आरो कक दिसाय कक नारक लायखा जों फाइनाय साल जोंनि फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि बिसिंथै ताम खालायनाय आबनि कक सालायनायनि बागै फाइनहाय सेप्टेम्बरनि 20 तारिखआव दिल्लीआव जत लिडार रकनि तेसा मीटिंग आसुकलायनाय आ मीटिंगनि बिसिंथै वानसुकलायजानाय फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि फाइनाय साल कर्मसूची बाहायनाय ते फाइनाय लोकसभा इलेक्शन बा तेबो फाइनाय इलेक्शन बाहायख्लाय ताम खलाय जोंनि जे हालका राज्यनि दाबिनो जों दाख्लै खलाय जों कारिति खलायमानो आबो अल इंडिया लेभेलनि फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि जत लिडार आसुकलाय कक क्लामनि बिसिंथै कक साबलायमेन बिसिंथै आबनो सिद्धांत हालायनाय दाबो हायनो हाय तेगिसा प्रस्ताव सबायलायजा जे फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि बखाखै जोंनि जे त्रिपुरा स्टेटहुड डिमांड कमिटीनि थानि दायित्वनि याफरजाक जेता फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि ऑफिस जोंनि आगरतला त्रिपुरा स्टेट डिमांडनि क्षेत्रेव हेल्पफुल होननानै बागै जोंनि आगरतलाव फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि ऑफिस खुलगनायनि बागै जोङो प्रस्ताव रखलायजा आमनि बागै जोंबो दाबो वानसुकलाय दङ फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि ऑफिस तो जों आगरतला फायकेबा जोंनि जेटा हेड क्वार्टर त्रिपुरानि दा आगरतला होनोमोन आमनि बागै जों आगरतलानो चॉइस खायनायनि जों दाबो जोंनि कमिटी वानसुकलाय सालाय दंलायो जों आबो दाक्टिनो एरेन्जमेन्ट खालायनायनि बागै जों दाबो कक सालाय दंलायो दाबो आं कक गोजानाबो सुङो जोंनि हास्टेलनि लुकरकनो नरक खाकरा खेबसादि गोबांमा पार्टी गोबांमा बरक गट लिडार जों नुखा इलेक्शन बेस खालायै जोंनि जे दाबिनो तै जोंनि बरकनि बोखाबाय जेता नायमुंनो तैबो बाक्सा थांलाय दंलायो आबो जागाव नरक गोदालियावै जों जेता दाबो वानसुगै बा हिमै दंमोन आ जागाव नरक जतन जोंनो समर्थन जानो दिनै नरक बिथानि कबं नारगो जोंनि यंग अगनि थानि जोंनि अगल सारनि थानि जों दाबो किसासा कक सारिनै आं बुनो 28 तारिख तो पाइखा अब बाबा तुमुदे ताई कमलेश जा बरकनि आरो नेतृत्वखा रुई आरो काहांनि फोकस खायखा नुखा और तिब्रानि कौनो दिसाखा बेटा नोंथांनि मीडिया नोंथांनि आं सानामु सुंमाखाय आहाय जे पलिटिकल प्ले गेम सोलिलाय दं त्रिपुराव जोंनि तिप्रासारग्नो दै अबनि यंनानि बुखु यंनाव अब ईश्वर कायफोर सिमिसे साइमान सिनाय होना खातों अब नों मेडिया नोंथांनिखौ
kaisa barda dong barda koto butuh ke nor soi lamao prasar khlai Tiprasarogni mukti ni andono kam kai thangani bo nong kaisa barda dong ne ang khatung tabu nong bisingo Tamo namusung kia sungkai ham present situation no tui sa present situation sungna sakang norok ko Delhini dhornawa Tripura hastani khorok busuk borok thangkanong ne Chobao abo lasina bo kokrei kirina bo kokrei karon chini dolo kutei kiri misrum thaida sika sung bono chong ko kha kobokha respond nai kiri ang thanga tomani ang kisa bisa training kipi ma phaya emne boro kharatam thangka thangai kubuni rajyo romi bahino leadership se representative khlayo aro da don na ota ngai 22 ta ni keba prai bangkha ngai chung boro kharatam thangka thangai aro boro representative khlake sir nong ne dhorna apto to busuk jorate success khana khakaina tini kaisa bo push khlaikya complaint jado Supreme Court jora thangan hui wan sugubo si ho kasengno tan bagi maba tangi statehood na 22 ta rajyo abon bor Supreme Court thangani hui complaint jado complaint ja si ho abo 20 tarik ko thangai abo in details asung malai ne movement plus case Supreme Court no masanai karon oroto kun jaga khai question of survival Tripura rajyo khai sung ostitto rakhani se ko kun rakhai development chini bai kubuni rok phelayu anbo chino khub genuine ebong Gurkhaland Muduland rok abrogo tamkamu existence phai abo chung khub guruto sohokare aro masanai chung repro borok sumri puto tam case khajankai chini in details aro masanai chung tangi manangkha এবং जों 50 साल बफोर जों मेजरिटी दंमोन ताव माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी जों नेयार 50 ओंखाय जों 0 पॉइंट अफ फायनाय आबो तिनि बागै बेलायखै जेनियन दंमोन खातुंता सारा कुछ दरना सिन खाय ताय मेमरम दंबा इंडिया हास्ते नांग कोनो मेमरम दंबा आमहाय कुदर खाना सुदु दरना सिन खाय मेमोरेंडम केबनो एड्रेस खायजे गया दिनो दरना खायजा मेमोरेंडम साबनो रेनाय रियाबो जेतो 20 तारिख आसुकलानि माने सेप्टेम्बरनि आबनि परेसे आबो सिगान दंनाय दागुक सिनि सार सामानि जेता केस नि बेबा आबो आफ्रनो फाइनल लाइने गे आदिनो दरना रिलायखा तबे केबनो मेमोरेंडम एड्रेस खलालिया पॉलिटिकल थुमानि ओ तिब्रासारो रमना नांगौ Ngkai baksakai bugra ni kobor khai tung yang bini bisingbo kisanuka bini emilen bisingbo ba bini em robo baksa direct indirect kesangno ridini sama hayung ngkai yang tai ko bisa ngkai IPF tiro Tipralandn Tongo yang bukti taruh kai dilihat hangka Tipralandn ni clear saya hangkai yang aro adino prasar kai tunggu bo 22 tarik prasar kai tunggu minister BJP kini dulu tu abona question se sungna na yo sabono thunglai norok public ro norok sabai thungjalui to hangkai tini mothar mo masata nung 2023 March ni election no Thangwi don puro candidate ba tini ke Thangwi dia pasta phanuman to ngrana nangmani sabon khushi khaina bagi ngriya aro ki indirectly BJP no paitho ni danung ba liya jeng silent vote tonui ebong ko tam ko mo box no goro abu borno sungtai klai kata obo political thunglai mani sungno komor na bagi thungu ke bo kahamya BJP do bini bot thai tongkha BJP mo sin proshno tongta nung kebang ma rajor kha sung tor kemanan si nai tongkhable nung ki sungno kemai thang to dai hi abo sengo muslim kaisa congress neta sama hai 22 koটি muslim tongo
1 কোটি থৈखाले Tamo bo kuison abo saka mo ni karon bukha khamjabi so ngai ningba jung oro 12 ba 13 lokhono kemai thangsuk de hin nung Narendra Modi di Amit Shah di nung kemai thangsuk da hi abo se tau kuison khaisi di Tamo abo political thanglai aro yang khai kuno concept kri ebong Tipralandn ni beparo Twiprasarogno ni bisingo tahu clear kri leader ni bisingo party ni bisingo toma motha toma IPFti toma other organization student tahu naikya biang phajing ka usakang birat ko course Wngkha tamni kemo kaisa সংগঠন roman script no tui movement khaimani bagri birat Wngkha tahu angor question khaino yes roman script no dei rekha ko BJP gochin rekha government after roman script ni next generation ni the ostitto rakhani proshno kainin wawan futsla aro to MA pass engineer doctor joton tongmai bele pori tongmai bele ko tam se university go non mikai question non kai wan thuma krida nang mangkha an nong ya movement no saya ya taw kedo au mani pakai nong tang khainai bukti an nong khai koi bar nang an nong khainai omo tang kinari ya srachini kima hain tong kable sungba agi thangnai ro bahaino bangnai ro chin hang tam bang kai lai toroi khri phaikya kebo 100 কোটি kebo 50 কোটি তুই khri phaikya taw mamkha kisumam ya Wngkha o bupu থেকে fight thlai tongkho Wngkha tini ingko bathangni don thangai Bidhan Sabha election nung 42 ta seat yawi ang abo barbar masungu karon si borongni bokhrogo holong lo ti haja barbar masung nung Thangwi 20 ta ba 18 ta seat yawi 42 ta seat deui nung borongno abar hendi BJP no tini nung 20 ta besai 16 ta seat phajangkai BJP ro Maharaja Pradudni yak muromna nangkamo nung jengno samothan thladi Noroksi nai Greater Tipralandn nai article 2 and 3 da nai ni barang tini ning abo Thanshani ruka jemon 2018 BJP jiru tongmani hiru kai rekha IPFT ro labaka suka ko 17 bo 10 din lengta tengtang laikha mangka ni mensari samono thoko thoko dengai ro ki boni khunduda tong na mokole tong na bong brand phangsuda ya au se ta proshno khaina nang bole oron khable thangka 23 tariko tamni thangnang le ba bong yago ko tong ko tam semu BC chairman ro a chairman ni bodol to some extent tongo mangkha thangbai katlang kata thoko kata ngai taw don puni khai campaign khai tong peuka Menteri ro BJPni neta ro tai chini Tipra mothani go thangi campaign khai tuingkya nang kenderi khangkai campaign khai nang bele hai ti greta Tipralandn na yong ke ba don puni borok ba Tipra ko mothani kenden no but to khamble to khamu agi hoite ko 8000 5000 le man khamuta don puru bahino ko bahin khamta boxano goro obono nongi media rongni thanibo ani sini kok satai tongo norbo properly sini borno guide ma khlainai guide khlai mane message kahangbe rui Tiprasarogno mukti na no de jengtang sani tongmani article 2 and 3 statehood the demand obosara jengtai bankilia abo tini bo sanai khana bo sanai sori bo sanai an bagai or de BJP ro thupaya nung se Thangwi Thungyu Thungjak nung bonong nana ni gosia nung se dijai ko bong tlanggui BJP no ka habi IPFT ro ko aro tam thikam pono high level monitoring committee wo totong Tipralandn Thangwi public he budusa Tamo laikha kisu কর্মচারী সংগঠন kisu gorok na CPM mahotong nai সরকার মাছ লাই নাই আর তো Tipralandn কক সাথে গিয়া 2018 থকেকা Wngkha
খরংই এবং চাকরি বদলিয়া ক জুডিশিয়াল 64 পোস্ট বঙ্গ মানে জেনারেল মাংরেখা তাই 39 32 জন এসটি তাই বাকি জেনারেল Wngkha haike ri tongka Wngkha mo thaba hinta Wngkha tamu uddesho tei abro haingkha ba Wngkha thungta je politiko nirbachon thakai thungya jung to some extent borok bai offer khlaijago a offer khlaijangmano yatagui public no thokogo abosi Thanshani Mwngwi thokogo tung 2009 thanka ang nijibo tongo Tipralandn Sante sante depur borok force thakyang kai no je real saner no kick out lainin jengka Wngkha aro gobang ma leaders phai hapakya je really borok khai power ni hangari borok phai hapakya je saner no kick out khai ro kata nukhna 2018 এবং 9 10 11 12 13 14 tangwika kamani ukaran tong IPFT Wngkha Wngkha Telangana ni noba Tiprao sipai borok praro 300 akorok thileja Thangwi hanga stek Thangwi suicide khai thike borok Wngkha aboni noba 14 phakya a 14 15 16 kai a noba no de u tanamu tungero kebagai na hari 18 kai power phai sakha puron khaikya bini life ni de musungani no puron khai klangkha Tiprasarogno kai kakugiri kata ai Wngkha ei de 18 bahinung kata 13 jana MLA khormusik Tipralandn naini ton except Chito bade Chito deborma MLA tabu strongly bokai Tipralandn naini no except bo tai baki to krui sanai krui borto sainya Wngkha bahai keng na abo Wngkha public budus tongo sabono songkha MLA Leta bilan sawo fight kenya ni motu biya ko bai sukla soron bai singgaka kaisa MLA bini ko really bo ko reply di malia aw kai sai tongkha sung noyo CPM no hotang no kai si Tipralandn sanu nui abo te bo reply dia Wngkha ba jeng ni ba Wngkha thokok tong ke thokok nai ta pai ni ta kemau thanai নির্বাচন পাইছে যাবো ব্যবস্থা তো ওখানো পাবলিক বো ব্যবস্থাও বর্ণ ফানবো তোমা মঠানো তোমা কোনো IPFT no তাও ফান্দি তো ওকে চিন্তা সানা নিকাই ছাইনি যাবো চিনো উড়ে উপরি no উপরিয়া আবো কোনো সন্দেহ হইয়া মানে আশিগো দङ जों তাও অস্তিত্ব রক্ষানি বাকি করিকা জনগণই সাপোর্ট নাঙ্গো জনগণ করিখাই মুভমেন্ট করি লিডার খরং খরতামবা 5 জন 10 জন বেঙ্গিয়া জনগণ তুং আও जों बानचिना नांखा Tipralandn नांखा जों जे सान तंनाय रंग बरन दुमनाय माने दुखाय जों एडभान्स मान दुमफायाखै जों साबना तै खायनोबा ओंखे बरक हाय जे ओंखे दं ओंखेबा मा फायनाय बरक फायाखै जों बरक पाब्लिक नो कबगो फारि नों बाय आं बाय थानताखाय Tipralandn थानथिनि आबुङाय एबं थानता शब्द only for to get the power say Thanshani meanings tuma motha tuma IPFT Thanshani sai abo tam keba iko terjon MLA kata samtan kata Bidhan Sabha Tipralandn ni kok saya Amit Shah bai malai pru direct saya tam saka bo thangka bugura thangka tam saka boro bo chiton tlang mai ada animation tlang mai ada da video ni tlang mai ada Tam saka saya bo bai samne haidang babo rajtantro yablei omo democracy maybe nung ora tabu upati maharaja kendo nung tabu ngu yablei rajtantro ni oroni uku yablei hotta kata bidata yablei nini kingdom to keri yablei nung democracy bose tongo democracy kai no upadi ri maharaja kata ketam tlengya tam da bijoni tlengya tam chiton tlengya tam jawadish tlengya tam animation tlengya tam common calling tingya tlangya tam Rabindra development tlangya saiman khamula ekta kisu ngai du sai jogai tang tha bon se question khai tau norbo public ko haike ngwa haida ngai abo ngko thang kata IPFT bo
ता Wngkha गुबुन चुक्तिनि गुबुन जुक्तिनि सागा ता गुबुन जुक्ति ता आबाय खालायलांगोन सा खरसा ता मथाव थांगा ताय खरसा तो मथाय खालांगाका ता गुबुन जुक्तिनि ता रेजाल्ट सा ता IPF तिनां प्रश्न खायता नंनि गुबुन जुक्तिनि रेजाल्ट तामो एबं उसिगां बालाय मानि बताम सागा थाया अब तो बंगदल से मासिं सिनाय दा बिजयनो मासंनाय जगदीश मासंनाय चित्तनो मासंनाय दिनै अनिमेश मासंनाय जानो जोंनि बन्द सिक्रा ताम पर सालाय अब तो बंगपन पार्टीनि बेपा आं तो इदु माना कइया आबनि बागैनो स्टेटहुड मासां स्टेटहुडनि थानि जत पावा तंतुमु स्टेटहुड मांखाय रोमान स्क्रिप्टनि दाबि चिरि खगना नांया कैबिनेट तो डिसिजन लाखिना दिनैसिमि टिप्रालेन्डनि जे टिप्रासारंनि ककबरक रोमान स्क्रिप्टनि सिनायनाय आरो बुरक कसाय दंबा तावखाय मानिक बाबु ताव चिफ मिनिस्टार जागर आइखे मानिक सरकार माने आबु कसाय दं 125 एमेन्डमेन्ट उबो मुंसांया एबं ताव रोमान स्क्रिप्ट तो Nggak komti kena teri to noria. Dia kan internet demon budulan. Dia thile jable. Tahu kan dem nagri se. Ngai Wngkha. Dem nagri so dikata. Ngai 125 tam tom porno clarification dita. Emo bor tahu educated dong angle. TSE go tong nero. MA poli tong nai. University go, doctor go, engineer go. Bor ki study kaya diba. Sarap 12 বছর 22টা রাজ্য থানায় দङ স্টুডেন্ট नोंखाय टिप्रानिखाय कुनु संगठन तावगो क्लियर खाय सायाखौ जों स्टेट होनांगौ नै चिना हानो ताम बांलादेशनि सालाय दङ ओंखाय नों तिनिखाय 125 ताय 10 বছরखाय तामो टीटीसी ताय 10 বছরखाय ইউনিয়ন ताय 10 বছরखाय स्टेटहुड आमन सान नोंखमाय जिरो थांगाय तांना लानिनि ओंखाय आनो ताव बर सै वाक तक मय उनता कक थागा कक बिसागा ओंखाय आं अबबाय जों गथक जायगा जोंखाय उनथ' जों स्टेटहुड न दैनो फाइट खाय दंनाय खायने उरबिना थागर साथै nin logi ke bukuri kai sajung bi sajung klien ta जों जे दंनाय गुबै कक सावanta abono tui wan suwi no statehood chano ani clear ko chinita abono wan suwi nang statehood chano tabu delimitation kayana sabi no bidap Wngkha ba 100 जोंनो 30 tar ka ko borok tai 70 ta kayni tamung ni jangka baiki nung bidan sabha dokhol khlainai ja ओंखाय बरतो बारि दङ बांलादेश तो ताव बुरुं फाइ दङ तामसेमु PRTC आधार कार्ड पेन कार्ड को रेशन शप भोटार रेशन भोटार लिस्ट गारि दङ अबनो नों प्रोटेक्ट खायदा मोनखाबा साबुबा मालि बरक SDM बरक चीफ मिनिस्टर ब जत मिनिस्टर ब MLA सिसे डाइरेक्शन खाय उनको कक माखनाय तामसेमु SDM कुनो BJPनि MLA डाइरेक्शन का ए मनो हाय खाय रिडिंग का बा सार करसी कर गुमा होनाय आबोनि यानि यंना बागिनो स्टेटहुड 0 आंग नाराबाय थायोबा जों 20 बोसोर 50 बोसोर खाय जों 0 फायनाय आबुरखाय तिप्रासारनो मिउजियाम से नुनाय आं बाय जों स्टेटहुड थां क्लियर थागाबले गा आबो तै के बोसोर सरासा खायांका Nggak bahing masa. Ai thema kangkai sin bagai belai kaham ke tabuk jadi Tiprasarogno statehood nango delimitation sikang sini sing delimitation sini sit sing kaham kai narangane ke statehood sing tinglai narang nangamon sikang kamri bagai sing tam khlai tai abuto sing nijino wansuk teklai जों बाहायके khlai kangkai sini statehood no dakti tiklai man u jeta delimitation ingani sikang no sing जाते आदाय खेमरा नि आबो ओंखाय आबो लाइन जुदि वानसुक लायगा ओंखाय ताबो जे बरबाय छुटबाय नि हिमनाय तनाय र बरनो छनाय ओंखाय बरक आबनो वानसुक ओंखाय ताबो न खायनानि सम्भव कारण आमहा किने जोंसिनि परिस्थिति न जोंमा सानाय गखाबसि रमनि उसकांग
the gathering the power edisio punuka sini ko abo tung our student organization statehood ni bagai fight khang kai India government mani nang kamu tang wele fight kai roman script tai 125 hai sible nangmani what sandi hinta abo pun nangmani no hai pano permanent settlement ni bagai sandi or se ko or se tung tau kesai tung kesawi abo sabadani kesari tung kasai miya nichoi kuno bororami high intellectual mi mentality apply khai tongna sungno convert khanya bagai the statehood ni dabino yang phatingo dagari rohna bagai abo IPFT bo nukha mothau nukha bugra khai directly sasaka yono tamsemo bono Amit Shah no statehood really भारतनि संविधाननि 2-3 आर्टिकल अवश्य चिन अस्तित्वनि प्रश्न तामो थांका नो compromise तामो से एको फाइया constitution solution unweight interlocutor pro थांका ताम थांगनो थांका जलि जा बायनो बंग बदल साथै यंग बायनो आबो साथिनि वान सुग्या खितानि से मावान सुबायनो साथा चिना कखनो Anbagino, ang bar koboko, student organization, Norok tumu, agu jakai, on zati, Thungya. Koni, dopani, merudondong kai, student, student fight nango, student sisabui, fight like tunganango. Tini exopoti, sudu manuscript bale, Thungya. Ang borong no kokusana mutungo, Thungyaidi. Dopano tui Thungyaidi. Wngkha public no ang sanamu sunggo je thungnai rong no identify khlaiui borong no isolation khlaidi isolated khlaidi abse ang kobogu ul thangnan thangya bo nong thani thangnamu sugai thalai thinamu sugai thilien tak hin chatung jangai tang ko mane khu kai sai tong na ba khami han jagi chungo bui bota de yang ta bui ndo par bo morong soi soi Tipralandn sanai rong nai ang kobogo the political the thung tongai tuma yangni tuma ayangni tuma kesakni tuma podoni jotono ta thunglaisidi thungmang rajyo hat sarang thangka rajyoni raj dondo man dondo chini yagolia a raj dondo man dondo nana bagino edisi amtaino statehood Tipralandn based on 6 citizens demand kai usukan kaisa CPM neta sau o cikon tha Tiprano bahke pangnai a CPM neta nang singo podiseri najineng podiseri buset saiso bormai si abo se podiseri abo bor contiguous ya non contiguous abo sancho nengka hin kata kaisa Tiprachikon oro asu bortachi to bini hengka kuno CPM DMP ro gamti sataka Tiprachikon tap tai tachi to sidi hudang ka huya koble o chikon chano bai banga sing ko o chikon chao bai ke hat burung phadai bora habi tong phaiya au ke sayable tam se sam kha ke thabung thungai tong chao ba nunglo 0 point ke nung buru sanasa buru sana pan jawa tamla an mayang koboko politik start thungbai sidi tuma public no ta thungga chidi ebong netarong no political thungi som bokro som roi ta chidi jaga phaile be chidi komori thungbai ni kya